Sljedeći. Aha. Što se tiče godina starosti, idemo najviše. Od Aleksandra do mene, ja sam Zoran Jovanović, rođen u Vlasenici, Republika Srpska. Kad sam rođen nije bila Republika Srpska, ali mnogi smo Srbi sanjali Srbiju. Učili su nas bratstvu i jedinstvu i ja sam 40 svojih godina odživio u bratstvu i jedinstvu i vjerovao u to, kao vjerujem i većina vas ovdje prisutni. Odjednom se to srušilo kao kula od karata za, rekao bih, 1 sekundu. U toku rata 92-95, ja sam prije rata bio skoro 3 decenije novinar i kao rezervni oficir angažovan sam u informativnu službu Drinskog korpusa gdje sam 4 godine obavljao načelničke poslove, ali sam i radio kao novinar, reporter, ratni reporter, kako se to obično kaže. Bio sam svugdje, proživio svašta, vidio svašta, snimio svašta i danas svjetla obraza svjedočim o svemu što se događalo u današnjoj Republici Srpskoj, jer sam u svim krajevima Republike Srpske tokom te 4 godine rata bio prisutan u onim najtežim situacijama. Kao takav sam i svjedok Srebrenice. Kao što je Aleksandar rekao, to je neviđena manipulacija, ja bih slobodno rekao da se uništi srpski narod, da se uništi naša volja za samobitnost, za opstajanje na ovim prostorima, da se pokorimo onima koji su nas pokoravali, neću da kažem samo 1 vijek, ali najviše 20. vijek. I tako i danas. Ta manipulacija traje i istina ne može da dođe do izražaja, a ovdje sjede ljudi, trebalo je još da ih bude, koji se svaki dan i svake sekunde svog poratnog života, a i u toku rata borili za istinu, pokušavali da dokažu šta se stvarno zbilo. Na nesreću manipulacija sve više i sve jače počinje da vlada našim glavama, srpskim glavama. Svjedoci smo da je sve više onih koji vjeruju da se u Srebrenici dogodio genocid, da smo mi zločinci, da, kako kaže uvodničar knjige koju sam ja uspio zajedno sa Aleksandarom Dorinom, koji nažalost iz materijalnih razloga nije mogao da bude prisutan večeras, jer je sva svoja primanja uložio u istraživanje istine, ne samo o Srebrenici, nego uopšte o ratu na prostorima bivše Jugoslavije, i prenosim vam njegove pozdrave, jer me zamolio da pozdravim s njegove strane i da izrazim, da kažem njegovo žaljenje što nije mogao da bude prisutan ovdje u Vrbasu, gdje će se govoriti o istini koja se zbila na prostorima bivše Jugoslavije, a i Bosne i Hercegovine, odnosno današnje Republike Srpske. Nas dvojica smo izdali knjigu uz pomoć Nijemaca, ali moram reći čestitih Nijemaca, koja nosi naslov Srebrenica kako se zaista zbilo. Izdata je na 3 jezika, njemačkom, engleskom i srpskom. Bila je na sajmu knjiga 2010. u Frankfurtu, 2011. u Leipzigu i napravila je pravi dar mar na tom tržištu knjige, tako da kažem. Ovih dana izašao je 4. tiraž, ja pravo da vam kažem ne znam ni koliki je tiraž, a ovaj Peter Priskil, koji je glavni izdavač ove knjige, odnosno urednik ove knjige, u svom uvodniku u knjizi kaže da je Srebrenica izmišljena kako bi se i Srbima nametnuo neki, doduše, kako on kaže, nepostojeći Auschwitz, da smo mi
kao što su Nijemci bili tvorci Auschwitza, da smo i mi imamo svoj Auschwitz, da je to Srebrenica. Ova knjiga je nedavno izašla i na italijanskom jeziku. Nedavno, prije 2-3 mjeseca. Bila je već na sajmu knjiga u Milanu, a ovih dana je trebala da bude, ne znam da li je bila i ne znam je li bio taj sajam u Rimu, sajmu knjige u Rimu, a oni je reklamiraju, Italijani je reklamiraju, pa sam ja to iskoristio na ćirilični prijevod na srpski jezik, knjiga koja je zaustavila laž. Zašto je zaustavila laž? Zato što se govori, prvi put je Zapad vidio, a to su mnogi gledalci, odnosno posjetioci sajma i rekli, da su prvi put saznali da su i Srbi stradali u ratu u Bosni i Hercegovini. A što se tiče Srebrenice, želim da kažem sljedeće. Prije svega ponašanje pravosudnih organa, kako u Hagu, tako u suda u BiH. Ja sam u 2 navrata na zahtjev i molbu advokata odbrane nekih Srba kojima je suđeno na sudu Bosne i Hercegovine bio svjedok odbrane. Govorio sam, odnosno svjedočio tada o uzrocima i posljedicama rata na prostorima Bosne i Hercegovine, odnosno onog kraja u kojem ja živim, Birča, Vlasenice i šire okoline. Svi 10 dokumenata koje sam ja tada branio i odbranio na sudu i svjedočio su ušli u sudski spis. A na kraju svakog mog svjedočenja ja sam tužioce koji su bili tu prisutni zamolio da obrate pažnju šta je ušlo u sudski spis, jer oni govore o nekažnjenim zločinima na Srbima. I naravno neki od tih dijelova negiraju, argumentovano negiraju navodni genocid u Srebrenici. Oko toga možda ćete vi imati posle pitanja, pa ćemo možda o tome još malo šire i govoriti, ali želim da vam kažem, sve moje dokumente, a mnogo ih imam, sam predao 1997. godine uz prisustvo i jednog visokog oficira Vojske Republike Srpske poslaniku Haškog tužilaštva, očekujući da će to ugledati svjetlost dana, jer je meni kao novinaru, kao čovjeku i kao Srbinu najviše je stalo da se dokaže istina. Gospođa je malo prije rekla, rat je sam po sebi zločin. Zločina je bilo na sve strane, to nikad neću braniti. Nikada zločince neću braniti, ali hoću da branim istinu jer znam da je laž, da je u Srebrenici stradalo 8.000, kako oni to kažu, mladića i muškaraca i mladića, namjerno to kažu da bi to se malo pojačalo kad se prevede na naš jezik. Nijedan od tih dokumenata koje sam ja predao, a 16 je bilo, i još mnoštvo fotografija, oko 200 fotografija, nije ugledao svjetlost dana u tužilaštvu i organima Haškog tribunala, recimo u slučaju suđenja Naseru Oriću, koji je nesporni zlikovac. Ja sad ovih dana pripremam neku knjižicu gdje samo njega obrađujem, njegova djela, šta je on bio, kad je on bio prisutan da su se ubijali nevini Srbi i djeca. Evo ovdje u ovoj knjizi ima čak i jedan dječak, sticajem okolnosti, imenjak je našeg večerašnjeg gosta, evo ga ovdje na naslovnoj strani, koji je imao samo 5 godina kad je ubijen od Naserove horde. Želim da vam kažem, braćo moja, ne smijemo ćutati. Ako budemo ćutali, oni će nastaviti da nas uništavaju. A najsramnije što se prošle i ove godine dogodilo, jer to moram reći javno ovdje, je sramni film Srebrenička polja smrti naše voljene televizije, radio televizije Srbije. Film, dokumentarni film koji je napravljen, pušten 2 puta, prošle godine jednom, ove godine jednom.
zajedno sa ovim norveškim filmom da bi napravili vagu. Ko nije gledao taj film, neka ga nađe, nije ga teško naći na internetu. Pogledajte kako je i naši novinari, naša televizija prihvatila manipulaciju bjelosvjetsku, koja u stvari, i objavljen je dokumentarni film, a nema nikakvog potpisa, ni ko je autor, ni ko je scenarista, ništa, samo RTS. To je najveća bruka. Ono što su ovi tamo radili, zapadnjaci, to nam je bilo jasno. Kad su srpska cara, oni kažu Srbi pobili ne znam koliko muslimana, a tamo pop i krst ide nasarani, oni su govorili CNN i ta bulumenta bila svjetska. Dakle, hoću da vam kažem, i ovaj fond, neću puno ime, ne govorim, Nataše Kandić i ovi toliko laži propagiraju i ispiraju ljudima mozak da se ja plašim za našu budućnost. Međutim, ima nas, hvala Bogu, i među ovdje na ovim našim prostorima, a pogotovo u svjetskoj javnosti ima dosta ljudi. Tu je prije svega profesor Bato Ivanišević, jedan od velikih boraca da se dokaže istina od prvog dana, od početka rata, i nadam se da će ono što on radi i što mi svi radimo uskoro prodrijeti do glave svakog od nas. Eto, toliko za sad, pa ako bude pitanja.